Aner malaka nyam kana az diala konal ba rwayni lingwas me Nuer TV to kon ka jombo kono ling wudi gwi kono me chala bolmel Ramadan la first deputy chairperson ka kuma kirma yadit ke ka padi marwai ke kirma yadit gura na kir right to kon ka jombo bana linga kwida kenyam gor jeno biya ngaji nana jena Ramadan vice president. Okay, Ramadan and Chakamo ba salary bakalat ketede and would a me. Ngay kon no che for Mr. Wan chakalat ko de yo de ka kebre wike South Sudan. Kawa sometime can deliver ka guardian ka jo ida ne shi kona ngach. Antama cha nyo mo kwan geje la first deputy chairman. First deputy chairperson ka spele menyo ka vice president re wike South Sudan. So take a godangro ka padi dian jala kwera rawda magura ne kirma yadit jen kanane dangraw Mary kana kun poje kanadin kontin gorko rodien first deputy Mary second deputy chairwoman and darama diodien kun poje jala third deputy chairman ne so gwada me men gor kwala nyoga yekel te ga jomo ko gwada me jene trust to deliver peace, trust us to deliver peace jen joran chala jene ngada ne bine mal bine no I don't know, mal dana kubul mele nong gwan mi share da ring ma cha cha yenten so mal ala political party na mi yen ke e mal yen dir kul nong te ga jom chalat gwase me e jene nana the first deputy chairperson of SPLM has urged trust in the party to deliver peace, development and transformation in the country. Ijana gore jengo ngada SPLM ngada SPLA and obene mal bene nong bene siang sho bene nong bene transformation railway dan bene nong lo bene wuj bene ger wuj be longa ger de kay yana tana dakre ma char jane jallo ak yen ka Ramadan la mede mala kwel petroleum mede jane mede jallo yen jo e mala dien kule ladder so mal me tel which ko rami mo mi yen to konin ku yen game ga ke ka biya won woy it trust our party nga kule game ga kama ka taram game ga ka right now taram game ka party SPLA la dum da kene ke mi yadi leb gno bu American point ken bu American ka kor kam den ka rodien senga dana wa jogo no nyine kana kwerdit bu kom rodien bu konanen Agenda SPLM is the heart of our country, and today we make the past clear again as we restore the faith of our people in their party. Keneto kono tena tama jang na SPLM ko bala mugwa nyok. Alo jeni cha SPLM chaje yar, SPLA chaje yar so kujo mo jeno ko restoring a michi je kwa nyong je ala kanyok. Kete jipare kete kete. Jipare ka tinga ndial but bitke. So lip kan me mistake ba me do jen gar wudi shal me bol me le jen ta dana briek ba to ge so jo me chalat re wich ke juba gwad me sha jo cha jo gule ne tungwan alo waje congratulate ka achievement ki ga dob ko cha jo kwanyala first deputy chairperson ka SPLA bele ne diala content re kwara so jo me jen nana go de nyo ya kel de nong raj mi di long nen ka kwide bada ko chongo ban jeg mu den